Franco Foda. Anybody? Përshëndetje, mirë se vini në konferencën për media pas ndeshjes Slovaki-Kosovë, siç po shihni me njerëz territori Franco Foda që është hapur për dytë tuja. Ja, deri Muka from Rapport 24. Dankeschön, Franco Foda. Glaubst du, wir gehen in Amerika? Also ich glaube, Dank gilt der Mannschaft. Sie hat heute ein tolles Spiel gezeigt. Wir waren, obwohl wir zweimal in Rückstand geraten sind, hat die Mannschaft immer an sich geglaubt. Ich glaube, das ganze Land Kosovo kann heute sehr, sehr stolz sein auf dieses Team. Sie haben immer an sich geglaubt. Wir haben von der ersten Minute an unsere Idee, unseren Plan auf den Platz gebracht. Und denke, am Ende des Tages haben wir auch dieses Spiel über 90 Minuten verdient gewonnen. Es war ein tolles Spiel, abwechslungsreiches Spiel von zwei tollen Mannschaften. Auch die Slowaken haben sehr gut gespielt. Für die Zuschauer, wie gesagt, ein fantastisches Spiel. Und ja, für uns gilt es jetzt, heute diesen Tag zu genießen. Und ab morgen müssen wir uns dann auf das letzte Finale, große Finale gegen die Türkei vorbereiten. Yeah, I think firstly we have to thank our team. They made a great game. Even though we were 2 times behind, the team always believed in itself. It fought back. We were always good from the first minute. We brought our idea to the pitch, and I think overall, over the 90 minutes, we deserved this victory. It was a great game. There was 2 great teams on the pitch today. I think it was a special game for the visitors, for the public, and now we have to celebrate today, and then from tomorrow on we have to prepare for the final against Turkey. And Kosovo can be very proud of the team. Fillimin duhet ta falenderoj ekipin për lojën që kanë treguar, duhet t'i falenderoj futbollistët për performancën që e kanë pasur, nëse kemi qenë ndyer mbrapa me rezultat, lojtarët që gjatë tërë kohës kanë besuar në vete, kanë pasur besim në cilësitë e tyre dhe për 90 minuta nuk janë dorëzuar dhe kanë pasur durim për të ndjekur dhe për të implementuar planin që kemi pasur para lojës, dhe kjo më pas e ka sjellur edhe fitoren, prandaj besoj që duhet ta komplementojnë skuadrën dhe të jemi krenar me futbollistët që e kanë bërë. Me lojën që kanë bërë futbollistët, për ekipin Mysafir pra për ne është një ndeshje speciale dhe kjo u pa, tashmë para nesh është edhe ndeshja e nesërme, sonte do të festojmë, por që nga nesër fokusi ynë është të përgatitemi për ndeshjen finale kundër Turqisë. Prvom rade bym sa chcel poďakovať hráčom za ten zápas, za to, čo odviedli na ihrisku. Bola to teda fantastická hra a napriek tomu, že teda dvakrát zaostávali, vymysleli sme 2 góly, tak sme dokázali to dotiahnuť do víťazného konca. Som teda hrdý na našich hráčov, ja som im veril už od 7 minúty a dokázali sme teda náš plán doviesť do víťazného konca a myslím si, že aj každú z tých 90 minút, že to bola vlastne bolo zaslúžené víťazstvo. Takisto to bol veľmi atraktívny futbal, čiže bol aj zaujímavý pre divákov. Dnes nám dostáva už nič iné, len si použiť a od zajtra sa budeme pripravovať vlastne na to grand finále, na to najvyššie finále, čo nás ešte čaká. Coach, it was a game with 7 goals scored. Did you ever thought that it can be this much goals and this kind of scenario in this match? Ja, wie gesagt, für die Zuschauer war es ein tolles Spiel. Über unsere 4 erzielten Tore bin ich natürlich sehr, sehr zufrieden. Wie gesagt, wir haben sehr gut nach vorne gespielt. Wir hatten gute Umschaltmomente. Wir haben viele Tormöglichkeiten kreiert. Klarerweise werde ich morgen mit der Mannschaft auch über die 3 Gegentore sprechen müssen, weil die waren zu einfach, vor allen Dingen nach 2 Standardsituationen. Das muss man besser verteidigen. Aber wie gesagt, wenn man heute so einen Erfolg hat, dann muss man mal direkt nach dem Spiel darüber wegsehen. Aber morgen werden wir es dann analysieren, besprechen und dann müssen wir das im nächsten Spiel besser machen, weil
man kann nicht in jedem Spiel 4 Tore erzielen. Yeah, like I said, it was a great game for the spectators to watch. I think I'm very proud of the way we scored 4 goals today. We had many chances out of controlled possession. Also after the offensive transition, we played many chances. But of course, we also need to take a look at the 3 goals we conceded. 2 of them are set pieces. But for today, we're going to celebrate this win and analyze it tomorrow in a calm fashion and prepare for the upcoming game, because those goals were a little bit too easy and we have to prepare better because we can't score 4 goals every game. Po ka qenë ndeshje fantastike për shikuesit dhe për të shikuar sepse ka pasur shumë gola. Normalisht që ne kemi luajtur futboll gojëzat aktiv dhe jam krenar me skuadrën në mënyrën se si kemi shënuar 4 gola, po ashtu edhe me posedimin e topit në mënyrën se si kemi dalur në tranzicion, kemi krijuar raste të shumta mirë, por në të njëjtën kohë duhet ta kemi parasysh se kemi pranuar 3 gola dhe nuk është për këtë duhet të shohim se si do të reagojmë në ndeshjet e radhës, sepse ne duhet të analizojmë sonte, besoj për kanestra analizojmë, sepse jo gjithmonë do të jemi në gjendje për të shënuar 4 gola dhe nuk do të jetë e lehtë për ne që të arrijmë fitoren sepse golat e lehtë siç kemi mësuar sonte. Otázka na trenera bola, dokopy padlo 7 gólov, predstavovali ste si na začiatku, že bude takto presne na tie góly. Odpoveď, ako som už zmienil, bol to teda pre fanúšikov veľmi atraktívny futbal. Podarilo sa nám veľakrát skorovať, napadali sme veľmi vysoko, takisto sme sa dostali do mnohých šancí, boli sme dobrí aj na prechodoch. Dôležité je ale, že musíme hovoriť aj o tých 3 góloch, ktoré sme inkasovali. Vlastne v štandardných situáciách, čiže na to sa musíme zamerať, musíme lepšie brániť. Takže si to zajtra zanalýzujeme a pozrieme sa na to, pretože nemôže nastať taká situácia, že budeme skorovať 4 góly v každom zápase. Trajner, sot e patëm ndeshjen si musafir, të martën e luajmë si vendas, çka kemi ju thonë të fozëve të Kosovës, të cilët ndoshta të martën nuk kemi rëgjuar bashkë. Coach, tonight we played as the visitors, as an away team, but on Tuesday we played at home. What's your message to the fans of Kosovo who most probably until Tuesday won't be able to sleep normally? Ja, die Message ist, dass wir jetzt ein finales Spiel zu Hause haben. Leider haben wir nur ein Stadion mit 13.000 Zuschauern. Ich denke, wir könnten 100.000 Karten verkaufen. Aber es ist einfach wichtig, dass jetzt das ganze Land hinter dieser Mannschaft steht. Und wie gesagt, wir können Historisches erreichen. Und wir haben jetzt noch ein Spiel, aber die Türken sind eine sehr, sehr gute Mannschaft mit hoher individueller Qualität. Und da gilt es für uns, ja, auf dem höchsten Level zu spielen. Wir müssen auf dem höchsten Level spielen. Wir dürfen keine Fehler machen in der Defensive. Wir werden zu Hause, klar, mit der Unterstützung des Publikums, mit dieser Euphorie, mit der Emotionalität, müssen wir trotzdem klaren Kopf bewahren im Spiel. Und ja, denke, es ist alles möglich in diesem einen Spiel. Yeah, on Tuesday we're going to have a final game. I think it's sad that the stadium only has a capacity of 13,000 visitors. I think we could sell 100,000 tickets. And it's now important that the whole country will behind the team. We can make history on Tuesday. We are 1 game away from it. But we have to remember that Turkey is a very good team. They have very good individual players, so we have to play to the highest level, and we can't afford mistakes in defense. Even the country and the team is very emotional, but we have to keep a calm head and play calm in the game to avoid mistakes, and then everything is possible in the home game. Mesazhi është I qartë, martën e luajmë një ndeshje finale që padyshim se në stadionet janë 13.000 shikues, por besoj që nëse do të kishim kapacitet, do të kishim një stadion të stërmbushur me ndoshta 100.000 shikues, sepse të gjithë do të dalin të jenë aty.
Atëherë është e rëndësishme që çdo kush të jetë brapa ekipit, të jap besem ekipit, jemi shumë afër të bëjmë histori, jemi vetëm një ndeshje larg kualifikimit në kampionatin botror dhe shkuarës së historisë, por duhet ta kemi parasysh që luajmë kundër një kombëtare shumë të fortë, që është kombëtarja e Turqisë, që është skuadër shumë e fortë, përbashkë ka edhe futbollistë individualisht shumë të fortë. E kuptoj që populli kosovar është mjaft emocional dhe kjo brehet edhe në fushë edhe jashtë fushës, mirë për të arritur sukses në një ndeshje ndaj një kombëtare të fortë siç është Turqia. Duhet të ruajmë më shumë qetësinë, të mos lejojmë të bëjmë gabimet që kemi bërë sonte, të mos lejojmë të lagojmë në fazën defansive dhe vetëm në këtë formë mund të arrijmë sukses pra duke ruajtur qetësinë që të zbashku. Od dneska, aký je váš podcast Fanúšikom doma, pri ďalších zápasoch, aby sme budeme vedeli noci spať z samej radosti. Odpoveď, takže teda náš finálny zápas, také grand finále, a bohužiaľ na našom štadióne kapacita je 13 000, dokázali by sme ale predať aj 100 000 lístkov, aby to bolo možné, ako už sme zmienili, je možné, že dosiahneme niečo, že sa nám podarí niečo historické. Je to teda ten jeden zápas, na ktorý sa musíme zamerať, ale Turecko je teda vynikajúci tým, majú dobrú individuálnu kvalitu a my môžeme si dovoliť robiť chyby v defenzíve. Myslím si ale na druhej strane, že tá eufória, tie emócie našich fanúšikov nás tam dostanú a musíme si ale zachovať čistú hlavu a keď sa nám to podarí, tak je všetko možné. A ka ndonjë pyetje tjetër? Ka situatë në pas përfundimit të pjesës së parë në zhvillëruar kreditare që vetë pas Coach, what did you spoke with the players in the dressing room after the half time that brought this big change in the result? Ja, wir sind in der Halbzeit ruhig geblieben. Wir haben zwei taktische Aspekte angesprochen, wie wir im Spiel gegen den Ball etwas besser machen können und vor allem auch im Spiel mit Ball, dass wir mehr über die Halbräume zum Abschluss kommen, dass wir vor allem auch mehr das Spiel verlagern auf unsere Außenspieler. Das haben wir in der zweiten Halbzeit dann viel, viel besser gemacht. Und ja, in der ersten Halbzeit haben wir auch schon gut gespielt, gute Momente gehabt. Das einzige Problem in der ersten Halbzeit war, wir sind nach zwei Standardsituationen in Rückstand geraten. Und wir haben der Mannschaft in der Halbzeit gesagt, dass es noch Zeit gibt. Wir haben noch 45 Minuten Zeit, um dieses Spiel noch zu drehen. Haben auch gesagt, dass uns das schon öfters gelungen ist. Also wir haben auch schon gegen Island einen Rückstand aufgeholt. Und die Mannschaft hat immer an sich geglaubt, nie aufgegeben. Und deshalb haben wir dann auch nach 90 Minuten verdient gewonnen. Yeah, we kept calm in the halftime. We talked about two tactical aspects of the game. One time against the ball, how we can manage the defense a little bit better. One time with the ball, that we play a little bit more through the half spaces and that we switch game a little bit more. And then we did that in the second half way better. But we also had a very good first half. The only problem was that we conceded 2 set-piece goals. But I told the team we have 45 more minutes to turn it around. We already showed that we can do that. We showed it against Iceland, and the team really never gave up and always believed in themselves. Fillimisht kam kërkuar nga futbollistët që të ruajnë qetësinë, sepse po shkonte jo keq ndeshja, por pas kam kërkuar që të bëhen 2 ndryshime të vogla në aspektin taktik. Njëri prej tyre ka qenë kur jemi pa tokë, njëra se si lëvizim, se si mbrojemi dhe të jemi më të kujdesshëm. Kurse aspekti tjetër taktik që kam kërkuar të ndryshoj ka qenë kur jemi në pronësi të topit, mënyra se si e ndryshojmë krahun dhe mendoj se në pjesën e dytë këto gjëra kemi bërë dukshëm më mirë, prandaj edhe arritëm të bëjmë thjesht rezultat, por besoj që edhe në pjesën e parë nuk kemi qenë keq ndonë se psuam 2 gola nga ndërprerjet dhe kjo na komplikoi punën, por në aspektin e lojës dhe mënyrën se si po luanim nuk kemi qenë keq as në pjesën e parë, por në përgjithësi pas atyre diskutimeve që i patëm në pjesë ekipi reagoi mjaft mirë, duke dëshmuar edhe një herë që mund është në gjendje për të bërë kthesa në rezultat siç kemi bërë edhe në të kaluarën, duke përmendur të ndeshjen me Islandën ose ndeshje të tjera, dhe në këtë mënyrë kemi dëshmuar që jemi skuadër që kemi besim në veten deri në minutën e fundit dhe luftojmë gjithmonë. Otázka, čo ste si povedali v šatni po prvom polčase, že ste takto fantasticky dokázali otočiť ten zápas. Odpoveď, boli tam také 2 taktické poznámky. Jedna bola, že musia byť hráči lepší na lopte, druhá bola, že musia lepšie brániť. Takisto sa treba zamerať na medzipriestory a takisto treba lepšie hrať aj so postrannými hráčmi, čo sa im napokon aj podarilo.
Aj v prvom polčase odvádzali dobrú hru, ale ten problém bol, že tie inkasované góly po dvoch štandardkách. Povedali sme si aj to, že 45 minút je dostatok času ten zápas ešte otočiť a takisto sme to dokázali už v minulosti, keď sme hrali proti Islandu a myslím si, že tých 90 zahraných minút, že to bolo zaslúžené víťazstvo. Trajnerëve e kemi mësuar për ndeshtarin, e kemi një vizion të qartë se si me të qasjen e Turqisë dhe a do të jetë ndoshta një presion më i lartë ndaj Turqisë sa ky që po ndaj Slovenisë. Coach, now we are aware which is the opponent on the final. Do we have a clear vision how we are going to play against Turkey, and do we feel a little bit more pressure for that match than we felt for this match against Slovakia? Nein, also wir fühlen keinen Druck, im Gegenteil, wir freuen uns auf dieses Spiel, weil niemand hätte erwartet, dass wir so weit kommen, dass wir jetzt ein Finalspiel haben zu Hause gegen die Türkei. Natürlich haben wir uns im Vorfeld auch mit beiden Mannschaften, Türkei sowohl als auch Rumänien, schon beschäftigt. Wir wissen, wie sie spielen, welche Qualitäten sie haben, welche Stärken und Schwächen. Und wir werden dann morgen nochmal in Ruhe auch dieses Spiel Türkei gegen Rumänien analysieren und dann nochmal etwas adaptieren. Und wir haben schon eine klare Idee, auch einen Plan, wie wir gegen die Türkei spielen wollen. Leider Gottes fällt ja Velova aus, weil er heute eine gelbe Karte bekommen hat. Das heißt, wir müssen in der Defensive sicher etwas verändern, umstellen. Und aber jetzt gilt es einfach zu regenerieren und dann den Fokus auf das nächste Spiel zu richten. No, we don't feel pressure. I think it's a huge success, and we can be very proud and happy that we made it this far. No, most people didn't expect us to go this far. Beforehand, we were already watching the Turkey games, and we also watched the Romania games beforehand. So we have a plan. We know what the qualities are really good and where there might be chances for us. Of course, we're going to watch tomorrow also the game that happened today with Turkey against Romania. Then we will maybe adapt some things. We're going to take a look when we look at the game. But we have already a clear plan, a clear idea. Of course, Velova got his yellow card, so he's suspended for the next game. So there will be some changes in the defense for sure. And now it's about the players regenerating and preparing for the next upcoming match against Turkey. Jo, absolutisht nuk ndjejmë presion, ajo që kemi arritur deri më tash konsideroj që është sukses shumë i madh dhe duhet të jemi të lumtur dhe krenarë në suksesin që kemi arritur deri këtu, sepse besoj që shumë pak njerëz e kanë pritur, për të mos thënë që shumica nuk e kanë pritur një sukses të tillë, prandaj jo nuk ndjejmë presion, e kemi çast se do të luajmë nga një kundërshtar shumë të fortë siç është Turqia, por edhe para kësaj ndeshje të sonme neve që kemi filluar përgatitjen dhe kemi shikuar ndeshjet edhe të Turqisë dhe të Rumanisë në rast se cilat do bëjnë skuadrat do të veten në finale, prandaj kemi të qartë nivelin e kundërshtarëve me cilët do të përballemi. Normalisht tash do të shohim edhe nesër do të shohim ndeshjen e sonte me Turqi-Rumani për të parë nëse duhet të adaptojmë ndonjë prej ndryshimeve nga ajo që kemi parashikuar më herët dhe përgatitur më herët. Plani është i qartë për mënyrën se si do të luajmë, do të përballemi me plani vetëm në rast se kemi nevojë të bëjmë ndonjë adaptim të vogël. Tashmë po ashtu duhet të koncentrohemi tek regenerimi i futbollistëve që ata janë të gatshëm edhe në aspektin fizik. Normalisht do të ketë disa ndryshime në informacion, sepse kemi qartë që Velova ka marrë kartonin e të suspenduar, kështu që do të shohim se si mund të adaptojmë gjithë çka për ndeshjen kundër Turqisë. Jasnú víziu na ten ďalší zápas a respektíve teraz budete cítiť viac tlaku, než ste cítili v zápase proti Slovensku, ale ktorý bola necítime tlak. Práve naopak tešíme sa na ten zápas, nikto nepredpokladal, že sa dostaneme do tohto bodu. Samozrejme, už sme sa zaoberali supermi aj ako Rumunskom, tak aj Tureckom a poznáme ich slabé aj silné miesta. My si potom vlastne zanalizujeme na druhý deň ten zápas, ktorý prebehol dnes a prispôsobíme sa našemu súperovi. Ten problém, ale bohužiaľ, s ktorým sa musíme popasovať, je, že nám teda odpadol Velova kvôli modrým kartám. Takže to je tá nevýhoda.
I would like to ask if there was something surprising for you in today's performance of Slovak national team. Thank you. Of which team? Of Slovak team. There was something surprising for you. Nein, wir haben ja 5, 6 Spiele von der Slowakei analysiert. Wir haben auch genau analysiert, wie die Mannschaft spielt, wenn eine andere Mannschaft mit einer Fünferkette agiert. Insofern haben wir sie eigentlich genauso erwartet, dass sie dann auch selbst mit einer Dreierkette spielen, dass Hansko dann etwas höher geht, Haraslin und Sauer nach innen ziehen. Das heißt, auf beiden Seiten war es dann oft, gab es Situationen 1 gegen 1 und also wir waren jetzt nicht überrascht, sondern wir haben sie eigentlich so erwartet. Und wir haben aber auch gewusst, dass die Slowakei haben eine richtig gute Mannschaft, das haben sie auch gezeigt, sie haben richtig gut gespielt. Und ja, es war wie gesagt ein Spiel, wo hätte alles passieren können. Am Ende, glaube ich, war der Schlüsselmoment das 2:2 direkt nach der Halbzeit für uns. Und danach haben wir dann wirklich gut gespielt und nach dem 4:2 haben wir dann auch gut verteidigt und haben dann dem Gegner dann auch eigentlich wenig Tormöglichkeiten zugelassen. No, we analyzed 5-6 games of Slovakia, especially we took a look at if the point of Slovakia played with 5 in the back. Then we already expected that they will play with 5 in the back as well. We knew that Hansko is going to be higher up the field, Haraslin and Sauer will be more inward in the half spaces, and then on both sides there will be 1 versus 1 duels. So we weren't surprised by how they played today. We did a good job in defending it. We had a good game, but it was a game where everything could have happened. I think the key moment was that we scored 2-2 right after the halftime, and then we played a really good game afterwards. And then after the 4-2, we really defended well, and they didn't have many chances after that. Pyetja është nëse ju ka përpasuar me diçka loja e kombëtarëve të Slovakisë sonte. Përgjigjja është ju nuk kemi përpasuar me asgjë, kemi parë në 6 ndeshjet e fundit të ekipit të Slovakisë, kemi pasur të qartë që në shumë prej tyre ka luajtur për 5 mbrojtës, kështu që kemi pritur se do të luajnë në këtë formë sonte, por ashtu kemi pasur të qartë disa lëvizje taktike, siç është ngritja e Hanskos në pozicion më lart në fushë, pastaj futja e Harashlit dhe Sauer më brenda për krijuar hapësira, normalisht që ka preferuar dhe ka pasur në shumë raste të vërtetë të mira, por në përgjithësi nuk kemi përpasuar me asgjë që ka ndodhur sonte. Mendoj që momentin kyç i lojës ka qenë goli i dytë, barazimi 2-2 me njëherë pas pjesës së parë dhe më pas kemi luajtur futboll duke shumë të mirë, kurse pas rezultatit 4-2 jemi mbrojtur mjaft mirë, kemi luajtur lojë mjaft të mençur në aspektin defensiv, kështu që në përgjithësi jo nuk kemi përpasuar. Niečo na hre Slovákov dnes. Odpoveď, my sme si zanalizovali posledných 5-6 zápasov, ktoré Slovensko odohralo. Vedeli sme, ako Slovensko zhruba bude hrať proti týmu, ktorý hrá na 5 obrancov a ako Slovensko hrá na 3 obrancov. Čakali sme, že Haraslin a Sauer sa budú sťahovať a že Hansko bude vybiehať vyššie. Takisto tam prebehlo niekoľko individuálnych zápasov, alebo teda respektíve 1-1. Vedeli sme, že je to zápas, v ktorom sa môže diať čokoľvek, všetko je možné a poznali sme teda aj kvalitu slovenského tímu a rozhodol napokon ten druhý polčas. Tam sme aj lepšie bránili, neumožňovali sme Slovákom sa dostať do gólových šancí. Že takto to dopadlo. Dankeschön. Vous êtes un